Japarov bizga men qayrilibse biz granitsada oturamiz. Gubernatorga dağı qayriladi dedim, soldatlarni qo'ysin. Kuni kecha bugun tuslo 6'sı, kecha 5'i o'g'ir. 6 chamalarında dağın bir o'q atıldı biz yoqqa. Biz granitsada qo'l yog'och ishlashimiz kerak, qishki jiyin terini jinab olishimiz kerak. Tushaylik desek, tajik soldatlar bizga tegish qiladi. Biz jinyalda chatamiz qishki jiyin terinimizda. Biz yoqqa ko'ngil buringizlar, biz yoqqa soldatlardan qo'yingizlar. Bizim yüz jaraksız bo'lgan baldarımız kaçıp, azırgı kunde baldarımız tölke daladan ok termey 100 metrede oyunu şu olup kaldı. Avtomat, oyun, temir, kesek, bu uçkan arıcıyalarının kaldığındısını ter oynap kaldı azırgı kunde bizim baldarımız. Biz jaka koңul buruңuzдар sizlerden soranam. Gubernatorga dagı aytam, bizge körek soldatlardı jönötüp, azırgı kunde bir gana soldat yok bizim лагерде. Nargı etide Tacik'in soldatları turat, bu etide yok. Bizim balдар даже көчөгө чыгып ойнай албай kaldı. Bir günümüzde Kudaydan surat taňattırıp atabız. Zorgondan zorgo taňattat. Gelip bir biz jaktı koňul buruңuzдар. Урматтуу кыргыз калкым, жалпы эли журт. Биз мына Баткен областына караштуу Лейлек районунун Интернационал айылынын тургундары. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Камчыбек Ташиевичке жана ушундай эле бизди жетектеп турган бийлик башчыларына кайрылуу жасамакчыбыз. Биздин жашообуз бүгүнкү күндө өтө кыйын абалда, кырдаалда турабыз. Интернационал айылы чек ара менен чектешкен, Тажикстан менен чектешип турабыз. Биз бүгүн энелер бул жерде боздоп турган жаш балдар, биз сиздерден суранып кетебиз, кайрылып сунуш катары дагы айтып кетебиз. Биздин жашообузга кепилдик бериш үчүн келип, эл менен сүйлөшүп, элди кичине тынчтандырып кетишиңиздерди суранабыз. Биз күндөн күнгө жаш балдар менен качып тозуп, мына жерде интернационалда азыр 70%ке жакын эл бөтөн шаарларда, бөтөн жерлерде жашап атат. Биздин жашообузга, биздин өмүрүбүзгө кепилдик бере турган адам барбы? Же болбосо бизди биротоло көчүрүп кетиңиздер, башка жакка барып жашайык. Энелер кыйналды бүгүнкү күндө, жаш балдар кыйналды. Канчалаган энелер ден соолугунан айрылды. Үйдө картаңдарыбыз кыйналып жатат. Мына көрүп турасыздар, базарыбыз күйүп кеткен. Бүгүнкү күнгө чейин базардын абалы боюнча эч кандай кыймыл иштер жок болуп атат. Биз соода саттыктан башка айылдардан барып соода саттыктарды алып келип жеп атабыз. Баарыңыздар ушу бизди өгөй баладай карабай, кичине келип, өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп, кайрылып кетесиздер деп суранабыз. Kançalık streslanıp aldık. Hiç kim bizde halımızı soramayız. Uyumuzga barıp jata albayız. Başka ailelerge barıp tunda jatabız. Kunduzu kelip uylarımızı kichkina bir saatkina aylanamızda жүрөгүмүз kaç deyip dağın kaçıp Narakçaklarga barıp jatabız. Nevaralaryny jetelep, ar birimizde 6'dan 7'den nevarabız var. Bu kanday jaşoo? Mana keldilerin, ministrlerin hem keldi. Arkasından alakkanca ahranlikler bilen keldi. Bizim nege hiç kim koruklamaydı. Şu kunlarını görmezdik koruklaganlarında. Uval soldatlarını hem jakşı jedirip, jakşı kiygizbey. Şular hem azgına edip bizni mana şunday basıp alıştı. Uydan çıgalbay kaldık. Uylarımızı tunap ketti. Bacağımızı küydürüp ketti. Kelip ketip mana hazır avhaldı karagılı. Endi keldik mana sentrımızga. Hiç bala yok. Baldarın neme bilen bağaylık. Jetkenge jetip, jetpegenge elde bergen komuşu yok bu mana. Ötürüpsüler bardıqlaryň, kelesiler ketesiler, özlerini quruq gaplaryny aytıp ketesiler. Nime boldu endi? Kantıp jaşaylyk biyagıga. Kelip çegereni korup bir jaşap körgülesiler hem şu ýakda. Şu kanday bolsa da şu kiçine gana bazarыбызды açıp berip, ellerimiz özlerinin tiriçiligini azgana olsa şu жерден ötkörüp, özümüzde teylep durayıp. Sizlerden surarız. Emçeğizleri de alıp gelip bana bazarlarınızı kiçine olsa da şu yerden bazarça açıp etseniz bazarça hem kreditige hem jеңилдик bolot. Elimizden şu yerden tamağa yiyip tınçkana jaşayбыз. Surarız sizlerden. Çegeredegiler köpleri kaçıp ketip atat. Вообще Россияга kayak önkese pasportunu tuğurlap ketip atat. Az bizi köçede neç kişi ketip atat. Abi ketsek
Mana ecem aytmoqchilar kim qoladi keyin bu yoqda? Qo'rqitash kerak da. Biz yurtimizni tashlab ketsek, ular o'tira olish kerak. Shuni maqsadi shu ularni. Biz tashlab ketmaymiz. Qanday tashlab ketamiz? O'zi necha yildan yashab, chetda cho'ng qo'yganmiz. Ana yo'llarimiz musor menen jatat. Bir hafta oldu. Hech kim MCS'den kelip jiyishpayt. Enkeyip körgün adam yüreği düşüp kayradan stresga alıp özden kelip MCS'de jönötüp taptaza kılıp çok degende jiyiştirip ap ketip mana bazarchanın çok degende bir jagını açıp berse el özü alakıp şete yaşap kalabız. Niye şuan neme köngül burbaşlar? Çoңdoram kelip körüp öyle uçukpay ketip kalıştı. Sizlerden suranız şu bazarınızı kişi oңдоп бериңиздер. Bazarga çıkıp özünüzde öz teyleyip.